Ngicabanga ukuthi mabe khona bambalwa abazi ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani. Omunye umakoti ngixoxele ebusuku lapha ya emkhulekweni besina ngifuna ukuyiphinda ngoba uma ngingayiphindi igazi abantu bonke abalapha uNkulunkulu uzolifuna ke ngosuku lokugcina. Umsebenzi oyinkinga obefundisi ukuthi uNkulunkulu abantu abahlezi kanje uyalifuna igazi uma singakhuluma iqiniso. Kuphenduka komunye umakoti ekhaya elithize leli khaya leli babeziphilela nje isizulu yazi noma kuphila isizulu khonzwa abakhonzwayo uhanjwa inyanga nazo zonke indawo bese kufika ithende endaweni into endala le abese yakhona fika phenduka moyelo uJesu abuya zoba yedwa kuleli khaya lingakhona ekuphileni kwakhe bese yathandaza athi Nkosi ngicela ungibonise ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani kuyena noma emagama sizovuleka amehlo kwazi ukwenzakaleni lapho sibalwa awukuthandazela umkhuleko akhohle ukudlula phile ligula ikhehla la ekhaya ubabezana ashoniswe lapha nalapha yakuthiwa kuzanywa impilo kuyekushiwo njalo bese kuthi ngelinye ilanga ekuseni lo mama mayivuka ezizwi lo makoti lithi namhlanje uzoyibona lento wayicelayo azibuze yini ayicela yamsazi mina umkhumbuzo uNkulunkulu wathi ufuna ukubona ukuthi umuntu mayefa kwenzakalani emva kwalokho kwathiwa namhlanje ngo4 ntambama uzokubona liyagula-ke ikhehla abona ukuthi okushuthi kungekhehla thema kusondela u4 lavele labambeka ikhehla kakhulu waqoqana umndeni omkhulu oyisithembu kuthiwe kusahleziwe lapho uyizwe lathi lento ozoyibona manje ungayitshela umuntu iphelele kuwena ngo4 o'clock waphuma umphefumulo lo makoti wabona kuvuka omunye umzimba ongcolile ngoba bazalwane uma lidilizwe lelidokodo sinendlu kodwa leyo ndlu yasetshenzela uthe uba umfundisi singena ekuphumuleni ngokukholwa uma ukuhambela kude nokukholwa ngiyakuncenga namhlanje uvuke lo mzimba ulele lo abawungungayo bese uyawukhahlela awufele ngamathe athi ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho ngoba phela umuntu ovumkhontrolwa inyama iyezulwini inyama inekhaya siyabona la uAfbob inyama inekhaya uAfbob uyamthatha amfake emhlabathini hayi emva kwalokho bese kuvule kumgodi omkhulu la endlini obona uyena yedwa uphuma izilwane masiphuma lezi zilwane kunehleloda kusamuntu kuyaqhuba okunye ngephiko ulinye alinya liko ngolimi lokukholwa kamadimoni likhali ikhehla afika mbamba shone naye emgodini usiyaphela umbono awugcina ulonde aphile uhamba isikhathi aphenduka ubhuti omncane wala ekhaya umfowabo wendoda ajabule lo mama sesibabile esikholwayo mayisejabulile ethi sibabile esikholwayo libuyizwe lento wayicelayo namhlanje uzoyibona phela akhumbula athi ukuthi uzofokholwayo namhlanje athandaze Nkosi ungamthathi ngizosala ngedwa ayithulela uNkulunkulu ngoba phela siyakhuleka noma ethule njani impendulo ikhona ayike bese kuthiwa namhlanje uzoyibona etshela isikhathi masifika leso sikhathi bese avela hlathe ukugula nokumphuthumayo athi mawuqoqana umndeni uhlala phansi usuphuma umphefumulo mawuphuma umphefumulo avela abona umzimba ovukayo echwebezela ungabhekeke okhazimulayo awubheke lo mzimba bese uqhawula lo mzimba olele athi ngiyabonga ngiyala ngiyakhona ngenxa yakho ngaleso sikhathi bese kwehla ilathi noma ilele angazi ke la kusetshenziswa ukhulimi elisuka phezulu ezulwini kufela ithi ngqe phansi zehle zenyuka ingilosi etheleni phezulu imili Nkosi yamakhosi umnini amandla wonke uJehova sebawo mawufunda uGenesis 28 verse 12 uJakobe balekela uEsau eBhetheli wacamela phezulu kwetshe wawubona lo mkhwelo lo wabona ingilosi zehla zenyuka mawufunda uJohn 14 verse 6 uthi uJesu ngindlela neqiniso nokuphila akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami John chapter 1 verse 51 uJesu ekhuluma noNathaniel uthi bona nizobona indodana yomuntu ingelosi zehla zenyuka phezulu kwabo lelo ladi lo mkhwelo uJesu ngoba ngeke siye ezulwini ngaphandle kaJesu ngeke silibone izulu
isibalo wami umzuzu wokugcina engojabula nawe uma ungathi ngokufa kathandeka ngambona uNkulunkulu. Ngiyabonga.